naimbag nga bigat mo kay Ray kat kumusta kay ngay naabak kay mat laban iti box te game try kat inya ba iti problema ken tas makita kat kasla kalatay makatkaturog kay laag. Why, napuyatap kami di rabi ikat. Anak-anak katurog unay. Dito nga road problema. Nalabay kang namin din ni Harden di rabi ay nga naturog. Kat kudkud nga kudkud suna. Kat gumatil mat dito'y ulo ka. Is nga nagbigbigat nga kudkudak nga kudkod ti ulaw. Ti kinagatilnan ka to, oray lamakudkod di sanday to'y kudil dito'y ulok. Ang kumot nga mapigilan, kudkudik lata So nga rod ko na naman idi na minsan di interview ng kwakwethan mo nga agigdi gusto na sabay di ayam. Awan ati marami dakta kaslamot may mayat na ito'y buko nga pagbalayan di nga kuto at nyang road. Di akpay kat nakot katurugan so nga intid ko lat tapinduranan na jay pula. Isuna lat ati magdalan di ay ayam kat na talaga pirmi mati panang kinit na da ito'y ulok. Mayat pa'y mati ay ayam di kahit hanap makapurma at hanap makapag-concentrate na po di kita kuto. Ay, ganyan. Okay ka nga Roden kay Ray. Makapa-high blood nga ron, ken makapa-stress. Ang sakit-sakit nito itil-tilkon. Kaya't kupay ko mga ipapukis na ito yung mahanag balin at nabayadan akma di kumpanya. Kaya't masapul ko pa nga i-maintain na ito nga buok ko tama i-promote yung produkto da. Mayat gamin na nga pagkurikor so ti pagdaldalos ko ti lapayag ko na datuma. Mga laklang iti kapas tayo so iti ikabil ko dyan ti ulo na. Amuyo no anya da jay? Kumando puspuro da jay? Why nata kas makita may ka talagang nga nag-shape mo nga puspuro day ta ulom. Anya nga rod ti balak yon para iti game power. Ikaktulan ti dapo wano asye ti dati buok ko ta pas jay mo iti ikaskastada lulang kini lulong ko ide kitnekat mag-amen tayo gagatel iti jay asume ipadas kong tumot barang no makaturog ak tumot nga nasaya atan Consumption pirmi garod makatkaturog ak pelang arod aging gana itata. Masapol ko lang talaga te at ado nga pinaturog talaga nga napuyatak. Agyaman kami nga rod kay Ray ta nagpa-interview ka or napuyat ka.